Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uthombor Shiwat CEM ka JHADC ulapan ramjur ya ka jingtho CEM ka KAAC da ka baong ka council ka pentikna ba ka mukro ka donyo upot usam ubabiang bat ka longru ka shnong ka bada rimbha ba kintup ki weipat ki shnong badan ha khaput dei ki bala shong shnong ha shwa ka notification jong snem khat khandai spa san puar ka JHADC ka donyo ka jingkit khle benta ki breu ba shong basa ha khaput bat kum ka nong pet ya ka khando ka shiam kam ailat ya ka hok jong ka jat benreu uliat ho ba na ka liang jong ka council ru kilada pha acha ka sarkar jilla babaro ki jaka ki khindo ba hap hapo upur sam ka district council kimdei bandu kumjuru ya kishnong penar badan ha block 1 kidai banwan phai biang lada ka jingye penbai put ha ki arjla kan yaj naba ki don ki sakhi sabut lingba ki kot kisla nangta upharu ka khubor shi ki breu badan sha khaput bakimdei ban artatin namarba ka district council ka don hasinda bat kat bala kan yada ya ka khando ka syam kat kum ki kot penshisha bakadon boleh cubun kami fit press media di tahu gini ka jing kelam go yang unu CM yang gini ka akarbi anglong tuliram ronghang halor ke jing kelam go yang kat kamu ya yo long ba ka Twitter ne long ba ka akang go yang hi kawada pau ini wa ông u hay chính yết to ở kỳ nông trong chín nông khám tam yết kỳ này kỳ bru kỳ em hay kỳ này kỳ thành mục cỏ kỳ share kỳ khanduli bắt cầm dội wat yết kỳ block one kỳ wa cắt cam bao nhiêu cắt cam một tip ini do kan ni di state em ko ketika di pembat mo ring pembat put apa di Artillery State waka Assam waka Meghalaya Henry ongun kamu man kat kamu yoi wa kinong song chinong hagini ki chinong khamtam ya kamu kuro man ki kita ki illegal settler Henry kani man ko bakala ngai na kaliang yung ngap penrem juro ya CM yang ke kalbi ang long wa mi ukam kan ki contain illegal settler ina ITBE mat ikam ke district council wato upat lani u penbiang lani u timit ya kichinong githau lani u put usam yang gari jantia yang i kat kamuman he kate kichinong mukro em ko la ujong u put usam u bia wala timit da ka district council ke yang i bat man kale kichinong ko derimba ko ya la sti kini kichinong mukro bat kiwi tuan kini kichinong ki em ha kini kichinong bordar wa asam yele seuman ki chinong ki rimba ki chong chinong hachwa katu ke notification yang 1952 dado kutu ke pol kini ki buru le ni kini ki chinong da em chwa ki lam to le da em chwa kini ki chinong kamal umi wa kini ki chinong ki ha po kri jeng tia da notify ki ha kutu ke pol ka kamu tip imo jangan try man kini ki buru man ki da chong da sa man ko ke chinong ki rim ha kini ki chinong jangan nak kalian kayonga kamu unong pat unong yo ya ke district council mas nyaw man em ka te jingkit kle ni benta kini gibru wa i kam ke district council le hapo jing pat ba hapo jing yo yang i yang chinong ki thau ba ya ka kanda ku siap ile na kalian kayong i im ko ai wa upun lai lim ko ai wi wat tang khajek le ni kam ong wat tang chin chi ila ya ka hok yang i ya dahi im ko ai watang chin chile cha ka sarkar Assam le ni cha ka karbi anglong wat ya kan ni ka jo ka phang na ka liang yang i na ka district council de phai cha ka state government wa de dawai wa waro ki thau ki wa pat ki wa hap hapo ka jurisdiction yang ka Jainte Hill atau Moses district council untuk udo iki bat khamtam wat yakini ki chinong penar ki wa em hapo block 1 block 2 kauman ka TM kirkot ini wat yakitu la dapat kwa i wo call back yang ki lada kani ka jingya pembat put
haperdi ke sarkar Assam bukan sarkar Meghalaya ladaman ko to yo le na yo wara gitu kisnong penar yo penwan biang ki chaka Meghalaya tak teta ka jing kwa ke yong i but emi ki record but emi ki jing thok ki tar la ka council ka i ko da submit i chaka state government u yo tip ko wa manlepoy ka ka por u yo penbat yo himna ne yo chimna yigini ki chinong yo hap ki chinong penar yo hap ne ki chaka Meghalaya tela kaliang ko nga satisfied banjur haperdi ki sarkar Assam bat Karbi Anglong wa mhau man ki ki bru ki wo le bor le mhau yu rakki ya ki tu ki bru ki wa ha ki tu ki chnong le ki hau ki ha po bodar daka jing le bor henry to wa daka te ki jing krelang to ki daka jing siau thu tu to upoi ka te ka put u ya pembat ya put yo san kete ta hab ya lain ma hab ka te ka understanding hab ki ya siau thu jing mulang ha perdi arteli kini state Handai keji ke wanga kwa apusnya perdi yang ini wana kalian yang i council kam tam ya ke cina mukro kwa kam ong recently kwa da tibi wa ke jing klumar ke jing yam tabat ia ke cina mukro ahi i na ke council ke yang i perskemika kam ke cina go pura bat tibika lau kam ke wi na ke cina ki wa rimtam hapo ajan tia yang bat ki nong chong cina ki yang ka ki wa daslem ba yeno ong ki wa da poide yela si ko ada spasnem da em gibru go chawma ko chino ta kan wa kam te uong yaki wa uman ki illegal settler ka te man go kala ti hina galiang nga chema wa man puskem wa ka chino ko man ka chino go wa scam man ka chino go timit bar kinong kit kam chino go kala man ki go yo da go bor kira puskem dai ka bor yang go se council lang bag senat na ka por cha ka por MG kita ki jingerap MG kita ki school MG kita ki yaw wara gudu timit daka district council tena kaliang yo i council buat ya ke jurisdiction yang ke cina mukro kat kamwa claim kat kamwa pentip gi ci ni cha council ila na kaliang yo i mkwa ila ne mchai wo lai ko le ne wo le ne wo chim chaka sarkar sa kate makwa wi ki jing pti hapde yo pi bat haju ipola kwa opha ya ka message cha wara ki bru yong i ki wa cha ki thao bordar ki wa haperdi ke jing ting ki jing sweka man kat ni teman nga karpat ya ki wa mhau tinggi i kam ka de council ko to ukso ya ka kandau ko tiap kan wa yim yi wi dai ya u te pu usam le ne ya ka te ka bor kat kam ke jing thao jing tar le ne kat kam ke record ku mi wi dai ki bat u lang i chiru ki upun sekiat le ne upun an penyui ya kata ka bor yung i kam kita ki buru ko lang o i tata uman ki ko jai mhau chong chit ki mhau kita kata ka mesin ko ka mon kam jo le karpat ay ka sarkar yung i state Meghalaya ka yung i wo siam ha ko chim ya ka jingkit khia wo pha ya ki bor wo to upat wo i jing ya ya kini ki buru ko yung i mhau cha le bengi mhau cha tor shorti ha ka sarkar Assam kat kamu yoi kat ni yo la se maka ni ke sarkar Assam le ne ka ni ke Karbi Anglong ki em gi de wi tuan ke jingmut ya la se wa kwa gi kamon puthut le ne kamon ube par hadu mi kam ke ni ke contain illegal settler kate ke jingmut ke wa chim gi ya ke ni gi bru yong iman gi udang wan chong le ne udang wan dang ha gi ni gi snem le ne ha wan ko ke ni man go ko bakala jena geliang ke yong nga semut ngasnyawa man mi priang ya kani kajing ong UCM yang ke Karbi wakiman ki kinong poiwir lani ki nong chong chinong gobian ba itibika ke chinong mukro ke chinong borto ke chinong karkasla kapsiar mulber ora kini man ki chinong go record iman ki chinong gurim kamo ipine wat kita gelabang nong pelut la ki woman kawina ki ilaka mo kojo pat kojo yo hapo ka jing pat ki jing yo yang ke council hanre tip na yi kita hadin ski te wier ki le wala da wier ki la ikan ni de kol bak ni perchang uya kelam wa hagani ki jing pembat put to open imbiang ka ni ilaka to wan biang ka chaka Meghalaya bat wan biang ka chaka district council ko jo pat ki ilaka bat jo pat la ya ki sinong kita
tengah kata kwa ke jeng penap ke jeng persnyal hapli yang kipat ba ke yang i ke em hak itu ke chinong bosdat wa mentok tin dan mentok sagi i kam bersih council em lang e chiru waki ban upun skemi ya ka hok yang ki kam ki chinong ki thau wan u skemi le ya kata ke bor kat kam golo pengkup ya ki chinong ki thau em lang e chiru waki le gawan por pada kawan-kawan ke benta kawa MK